Urang ba uba gajinya kunjung u kampat kut hadu mentah. Urang ba uba yeng ha kanong rim klem da don kam men pinchit lang ya kipat ba. Urang ba uba klem da sya ajit kumunang tauan wat tang shi sin ru. Hindi uba la banwan ra lai tili ki an na ka benta ka jela. Urang ba Michael nong jobs im. Uba bu ya kanong rim bat ka thong hakmat om na ka benta ka mentoy shimet. Hindi na ka benta ka jimentoy jong baro lang. Bun nangi ngim ju ya kren ni pirtu ya ki breu ki betray jar. Henry Kashlem kamla klem na pin ithu shapi ya usinyang bauni urang ba Michael N.S.im. Buju khot e the ba Mike ula no na kabenta ka imlang salang bat ka jelahi baro kawai. Klem da dan kam ban put turoy yaladi da ka bayalam pinchit patba na kabenta ka nu kaman. Henry jar bat jai. Ula ya la ka jongkalenti ban pinsngut hu bakini ki an ki de ki badan kam wat la ka shimpor de ki bun snem bun ma de ka jingjam. Hakajinya linti ban chakri ya gajat bin riu uba Mike kula syatan patok hadu arpo sin. Kata kumba arpo sin hakapor ba ulang u president jang kaseng KSU. Hagis nim syajar kandai spa nyup kandai hadu prap huwei. Bat sin pat hakapor ba uyaki na kabenta banyo ya ka RTI nadu usnem syajar kandai spa kandai pupra. Hadin ba ulang u convener jang ka mat chaprang movement. Nalor ba ulang unong ilam ka KSU hakajuk kapor ulalong ru president ka North Eastern Region Students Union. Bat kum unong ilam ka ni kaseng ulalit ban ajing yakran syadu Australia hagabalo yakundu iki riulum na keleng kepertai ban yaslok halor ka jing e ki riulum. Bat syem baki babun ki jing e bakajat ban riu ka yakundu kadaihin nalaying kabala penlong yu ban kmi shwa yakata ka jing e nala ka jong ka jat ban riu. Kimat trikam ki baba shim ba ka shim ka maja pramo bede betu RTI lokoi ta marriage act ta mega equitable distribution of property lomba no aila dengan bangan marangai liru di bula ngam ha nung la geleng ka ri bute ka ka bri ni utrap ban i ti jing e ki ba don na chat bri jing e ai ho bri bu ai nga kan ni ka bor ban i ki e ba don kam chat bri jing tingi kum ka match prang ni ka span pun sai net ba ka match prang kam long issue be sing im take up issues kumbaleng ku sing oh i don kam you sing ru ki ba take up issues no Henry ka macam perang mengalong agenda bis. Hakajat beri rujung, menepet jaga dustur, menepet kinu ki dustur nalong, berkinu dustur bahap penwandur semai. Marka kemjengnya juga puar. Dia nak ni bangi semua bangi don kam. Hakapai dia berka syungha syuman, menwanrai kan ka ai compulsory registration. Hakapai dia berka yuk pateng. Ya kan ni rumah semua dan kampen pentemai no merba kepercayai berhui ngaso ngitip ba kepercayai berhui ketelun dengan ekonomi ke United States of America ka klan nama beli ka klan ekonomi di mencua ke China ni ke di keri ke ba duk di developing country jadi mata ke China baka ya kini belum super power baka US beli ka klan ke ekonomi Ting semua kiri klan, jaj beri klan haba kai pateng klan. Tingi kung jaj beri jungi pan, kam klan ka kai pateng.
buni kai pateng kibat ibriu na ba ti laring ikwa ba kumujai perlu kan klan ngi hap pan klan ya kam kai pateng pan kediban sedang ni Kajing dawai ka sarkar banwan raya ka an ka perking ha ka shong kha shong man kami hadin bolo i ka jing lang pathar ka shong kha shong man bat ka jing khi ka long na ru usnem shihjar khandai spa khandai pho da ka blai ban pin so thu pat ba hakkeleng ka jela ling ba kiskit bat ki jing lang pat ba hadu ba ka sarkar ka hab banwan ra ya ka compulsory registration of marriage act house nem ahjar khat ar i kumo ong ni mene ba ngai simet i ba kun hun ni la etur keleng ni ka bri nyu trem nei ban i ke song kha song man klong pathar si ban asya ya rung ni mi untuk sinong kendong nei khan ar khalai sinam nei okon ting kat kinadap lai pus nem mo la long mirate ting i ni jing e ba belai bakalong pathar long bakang don ke jing te ni ko suka suka dinang ni dang so badan kam ni ka kam sri ban bangin don ke jing kli mo tolong ngam ya ngai dom bakalong ru ri ki kun ngam dei ban mo ma di ban ti semua ban ai bai ba mai ko ti din halor kini iman try hadin ketua house nam Rajar San ke Supreme Court ru kalau ai ke direction ni buat kerja jelas begini pensenai ni ai compulsory registration ada nampan dia dai itu ni lokmi bahasa bang dan bai mami dia riswa juga tu nadu 19 nadu kena ispak kena ipo ni lai kun ni kena compulsory registration ada di hajinya keren hajinya ditur keleng-keleng ni sami kot ng kadom nilai ka di drama suki-suki ki pajba ki so bangidon kam ya ni ka angin bat halor ka jing smo jung pajba so bang sarkar so manbai ni ka Kajing yo kajela ya ka an wat jing tip right to information ni RTI kalong hadin ka jing jelai ka bam sab wat la ka sarkar ka thungi ki kinhun tokit henry omjudan batip ya ka bami na ka kaipot hadin bayo ya ka RTI house nem ahajar san uba mike ula ki laksar banwan ra apat ya ka an kabala ban bishar bat pinchitom ya ki bedon kti haki kam bam sab kabla penlong ya u bat katu kat ningut kinong yalam bandawa ya ka Meghalaya Lokayukta Act pi shwaga lokayukta mentrangi kun ya ka RTI mo marni ba ki babun ki scam de ki scam ka sarkar ka thau ki inquiry committee hadin ka inquiry la le halor ki scam yo per nimte pat ki ka report tu dinang ni daw bangi si kun nam tak RCI kun kubori paj ba ban tip ban yo jing tip nak sarkar hagi jing tip hagi information per ti hadin bakawan ka RCI ti ki paj ba kelas lang ban lum jing tip nam RCI ko ti henry ki bri ki ong ba oh tentang layo jing tip layo information tingin nile iyo pat ni kan information marka RTI ti kamla ban pinstom ni no ti de na ni daw bangis ngo ba hadin ka RTI ke di bundon sakui ka body ban kabala ban take action no halor jingyo jing tip nambak RTI ni Kawai pat kathong kabaw ba mai kulami binyaki hapo ka matcha prang movement kariben pinyo abhalem iki khun chinrang wala omde katju hinre na kabenta ban scam kalawai namar kumbalong ka dustur khasi ya ka spa ka phau ki kimi kikpa la yo abai da ka khun khaddu kani ka jingki kalong man pin khan ki khun chinrang bakin la ban kini pinya hi ya ka khai ka pateng ka break ubot lum ha ka yo ka kon haka pertai menta ka kam sarkar ba e banyo ti babul samla jumi mi don kam don jam ti la dang imle cha kam khai pateng kolong ko ba e ban ai kam ai jam ni ka samla jumi siki khol ki ti jumi ki siu nang mi nei ti henry ban ai la de ki pat bakin le cha kam khai pateng idon kam bai seng pun kat kum betul tu jumi te menta ka spa haja tu ko yeng sam biyo tang kum kan bu
Larang im penkut por lam economic empowerment lam iki khun bar khai tamut kumnukin yolat bandej kam khai batang de na kani ga daw bangi se khun yang wadon kam ban penkela no ya kani ga dustur ni kunyan ban ai bentalam ti nga skwa ban ong ba ni yong ai bentalam mo ni kem ong ai bentam makat tu de na kani daw bangi penan kam di tin equitable kamut equal. Kat kum ga dictionary meaning jong ga tin equitable kamut fair and just. Kasyong haching start kumik pa ban ayanu kanu. Di lembag ki flex bungi bu leng ka social law kapsor ni. Mikwa bagi brio kinya kran jwa. Ni nak yang macam perang impat dawa nang sarkar bakan tawaan no. Mikwa bagi pajba kinya kran jwa hayi asam. Dan kam na em kinya keren kinya thir dan kam na em manwarra kacing kela akan ni dustur yo benta yo patang dia ngangai kan lai kapur ni yang macam perang rungin so mi chakmat ban dawai sofkar gede ban tawan ni uba Mike ulai konteng ke election MLA hapadeng kisnem shejar khnais pa khandai pho kumu kretong shimet Henry uklem poi shaka thong ulai thu bahaka por bu yakhuni ki election ulara ye ki tei ki jo ki man hindi ki pajba kim ngau thu hakitu ki por ya tu ki por ro ngawan ra ikini ki mat ibang yakran mentang kum ka marriage act ni equitable distribution di RTI ri how tu ka por ki brio kim pan suku te ikini kan kita no tu por long susi benong mo hap klan kan lebih yang brio tinggal di bom dah la adu data oh haba lat kapur ni le himo si yang brio ta te boleh masuk lagi tu rei ki brio hati por ki pet bayu brio balak ban be tinggal stu ba imak ngam hap dia rei kecing school juga ban syakri ajak brio ya pasti jompat kadon nama kecing tunggu beli election ru dari kedi jungkwa man syakri pajbaru re habang arai bonum yang election ru ringa kwa ban pendi pajba pat ba kecing tunggu jonga kam chim layap kejing ye pher jong kejing ye khi uba Michael's aim la da yunu jor bat ki wei pat ki kin hon ba yakhi kalong ba bon sien u yakhi bat ki marwei bat jar kan ba ki wei ki kin hon ki pershang ban lumyo pajba pajlang uba mai kula ong bakadan kecing ye pher namar baka mat chaprang habaka shimi ki mat kamut biki dei ki mat ki badei bad halor kani ka bo thong pan badei bet ban pun urlang wat la kan kham shimpor Arilang ka mat chaprang ni kalong committed te posisian mi shim mi kanu agenda ni ngi kwa ban shim mi ka hadu ban pendap kila ka di da kanu nu la ru toy ka belong constitutional kan ini kun bai Walau dia punya syakkan marwai ini, dia punya strike marwai itu, ilong committed, ilong tak. Ngafrai lah kajong strategi. Nih, marangiru hapor mengikun nai ngimyak kun nak emotion deh. Rejing songsit, ngikun nak strategi, daka membawa orang berjabi. Mengikun hi daka strategi, daka jabi komitmen kan inyo iya kasong kata dari keibran kam kolong ban yaine aduk bakut ndi ban jano istingal team ndi man ja divert no istingal team kumbala long menta uba Mike nolor bodang ya chakmat ben pun urlong ye ki wei ki mat bangsa ulum thupru ye ki tiar kitar hendai kabari ka wei na kajing sutnan jong u ban le Shinran Machaprang Tumkiriw Shapan Laway karing Ishanyatali Happy sa mga karing Bansyakri Hame